حليت الحياة يلي وحدت حبيب الله يا حبيب الله. كل أرض الله بلادك يا حبيب الله. Bunun iyisi bolğan mırzabızga salamdar jana salavatlar bolsun. Anın jana danışmandığı bardyk mahluktardy toora öylönüge jana hutba okuunu başladı. Algaç ulu jaratkan Allah Taalaga şükürlördü aytıp bu maktumdu dayındap özü askerleri menen soğuşuğa attandı. Jürüp oturup Madina
Öz anın bir kanatı men. Jana menin askerlerim bolup jatat. Şaharda ele sogуş al desem, men Allah'ın elçisi bu tarafta. Ошондо Аллахтан төмөнкү аяттар түштү. Имандан көрө каапырлыкка жакыныраак эле. Алар ооздору аркылуу көңүл Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мушриктердин аскерлери баспаган жолдон вассалам араңарда мушриктердин изинен алыс болгон алардын жерин сага тозок болсун ey Аллахтын душманы. Аллахтын элчиси менен ушундай сүйлөшөсүңбү? Аллахка ант, сени эмес, жүрөгү да сокур дейт. Бул окуядагы
البقاء. Бул согуш сеники, ey Халид бин Валид. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келбегиле. Биздин сөөктөрүбүздү кузгундар тытып жатканын көрсөңөр да, ордуңардан Ey Hind, Muhammad, менин боордаштарымды өлтүргөнүңдүн жообу деп бил. Алардын үчүн албай койбойм. капырларынын максаты орунсуз эле. Ал да болсо мурунку согушта жан берген согуш бара-бара күч алып жатты. Алар Халид бин Валид, мусулмандардын арка жагы жаачылар менен курчалган. Дөңсөдөн кол сала албайбыз.
Кара кой. Курайштар менен ишиң болбосун. ما وصفه وصفه النبي النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل بشراسة. من موج الحياة غالي وحبك مالينا بتزيد غلاوتك كل وراك مليون أنين عالجنة